A ste cure? Ma daj. Ma daj. Vanja Halilović ima novoga dečka. Ma daj, koga? Reci. Sada ona ide sa bivšim dečkom Nikoline Pišek. Ma nije, ma ja. Pišek, Bože. Ma cure, vi ste sve isklapile, ona ide sa bivšim Od Josipe Babić. S dečkom od Jo. Bože, šta sve tri skupa onda su sad s njim pa svingaju na kupu. Na kupu. Ma kako, ne gledaj televiziju. Svingaju, razvije babe. Možda ću i ja biti s njim. Naš novinar Nedžad Hrvatin ponovo je napravio toplu ljudsku priču sa Kantalenićem. S Josipom Kantalenićem. Tko zna gdje ga je ovaj put Nedžad odveo? Sigurno će biti jako zanimljivo. Poštovani gledatelji, evo sa mnom je Josip Kantalenić koji će danas po našem gradu pitati ljude da li su mu lijepe njegove pločice. I dlake, bum, I dlakice, evo i dlakice. Moram ja. Možeš, Josipe, izvoli. Dobar dan, može samo jedno pitanje. Recite, vam se sviđaju moje pločice? Da. Probajte malo. Ovdje su bolje. Ali probajte ovo sam vježbala, a? Dobro. Su dobre, jesu? Odlične. A dlake? Lijepe su. Hvala vam. A mogu dobiti jednu pusu? Ma ne. A zakaj ne bi jednu pusu? Za Kantalenića. Molim vas. Dobar dan. Mogu vas samo zamoliti. Tu su me s Nove TV poslali. Možete probati pločice, molim vas. Molim vas, budite tako. Molim vas, samo, evo, molim vas. Dajte, evo ja ću, molim vas. Dajte, molim vas. Kako ću biti popularan Hrvatin? Je dosta. Reci. Pa daj probaj bar jednu koju pusu zaraditi, pa je onda dosta. Dobro, ajde sad se makni iz kadra jer smetaš. Ajde. Ja sam Josip Kantalenić. Možete, molim vas, probati moju pločicu? Molim vas. O, pa ne, samo ju probati kako je jaka. Pa dobro. A dlake vam se sviđaju? Je. A recite, joj, pločica bu mi ispala, ali jednu pusu moram dobiti. I joj, hvala vam. A joj, zapravo ja trebam dati pusu, je tako? Hvala vam. Predivno, uljepši si mi dan. Doviđenja. Bi mogli probati moje pločice, vježbao sam dosta dugo. Marko, prejako. Je dobro izgleda? Prejako. A dlake? Lijepe? Lijepe. A pusu mogu dobiti? A, pusu. A daj, a? Ne, hvala ti Bog. Evo ga, ovdje je ekipa Nove TV. Možete, molim vas, probati moje pločice? A vi? A pusu jednu mogu dobiti. Evo ga, ekipa Nova TV je isto ovdje. Hvala vam lijepa. A odakle ste vi, molim vas? Ja sam Josip Kantalenić. Sa Nove TV? Da. Otkud vam to? Dao mi je Hrvatin, dođi. Evo ga, da imamo dva novinara rade, jer sam jako popularan trenutno u Hrvatskoj. Hvala ti. Molim ti. Šta je? Se smije. Na televiziji je bilo smiješno. Kako se ne bi smijela? Pa vidiš da je novinari su me zbunile i da je Rupčić ostavio ženu i otišao kod Zrinke. Ma to je staro. To ti je staro, daj molim. Šta ti znaš? Nešto novo, ne? Tina Rupčić. Kao Tina Rupčić? Reci, šta ti... Šta je bilo s njom? Išla sam Od koga? od Nancy Brlek. A Tina Rupčić je tišla sa mužem, pa ne... Ruka je boli. Ruka ju boli. Nije istina. Ne, nego... On je muzičar ženske. A pa da, njoj je samo važno da je muzičar, da se tambura dobro. Tako je. Stavi. Drage obožavateljice i obožavatelji, jednostavno informirat ću vas o svim događajima na hrvatskoj estradi, na hrvatskoj sceni, informirat ću vas o pjevačima, pjevačicama, šta rade, da li izdaju nove albume, s čim se bave, ko koga, ko s čime, zbog čega. Morate biti informirani i dobit ćete najvažnije izjave od vaših omiljenih pjevača. Jer zapamtite, kod mene, kod Želimira, uvijek dobivate najbolje i najbolje od svega. Šta? Kosite, samo malo. Može malo. Samo malo. Evo, lijepo.